mu Rwanda izamuka ry'ibiciro ngira ngo uko mwabibonye cyangwa se uko bahora babitangaza ngo hazamutseho kangahe kwijana, hazamutseho 7, 8, 6, ariko izamuka ry'ibiciro n'ubundi hano biri kontini cyane mu buryo buteye ubwoba. Turebera nko ku bintu by'imiceri, ubundi umuceri mu Rwanda usigaye warabaye nk'igihingwa rusange, ariko ikintu gitangaje ngiye buriya cyantangaje, naje kugenda ngaranzura ndi kureba amakuru hirya no hino, mbona muri Kongo, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubundi ahanini hari igihe nkunda kwirefera kurwana na Repubulika Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ngo muri Kongo ibiciro, izamuka ry'ibiciro ryagabanutse 30, nako ibiciro by'ibicuruzwa ku isoko byagabanutse 33% muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hagira abantu rero mubizi neza muri kumva icyo kintu. Mu Rwanda ibiciro birazamuka umunsi ku munsi. Buriya rero hari ikintu nabonye mu Rwanda, ni essence yamanutse buriya, nubwo wamanuraho kangahe ibiciro biragumya bikaba kwakunda bukagira ngo ahari n'amahirwe bagize cyangwa se n'ibiki. Ni ukuvuga ngo rero nibaza nibyo abantu bakomeje kwibaza cyane, uri kubona hirya no hino, eske Kongo iri mu ntambara, Kongo iri mu bibazo, Kongo imaze imyaka 30 mu ntambara, u Rwanda rumaze ravuga ruti dufite umutekano ni wose, ubuzima ni bwose, ariko izamuka ry'ibiciro toujours. Ubu ni gihugu tukiri mu bibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha niho turi, niba igihugu kimwe kiri mu ntambara, ikindi kigaragaza ko kitari mu ntambara, gusa abaturage baho bari muri souffrance bitewe n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Abantu muhaye imiceri ngira ngo twigeze kuba tubivugaho ukuntu ibintu bimeze. Nk'ibintu by'imiceri mwabonye ko hari imiceri igeze ku 40 binga yaguraga 18,000 kameme, 18 kagera ku 40 bingahe. Hari mbere Kongo hataraba ibintu by'intambara cyangwa hari hataraba biriya bibazo, mwabona nka kira kintu kigendanye na Goma, abantu baravuga bati Goma twajya go tukibonera nk'inkweto, imyenda yangahe, tukabona biragura mike, ariko ubu ngubu nibwo byahenze. So kuvuga ko bidahari, ahubwo ibibazo bihari birenze, ahubwo kuba bihari, ahubwo kuko ubona ko Goma niho haturuka inkweto za caguwa, haturuka ya myenda ya caguwa. Mu Rwanda ntiwamenya ngo niho isoko ryabo byose ari ibitenge, ari ibiki. Haho kavuga koko ibintu ko muri Kongo ari intambara, ariko Kongo igakomeza kubona ko nibiza biza mu Rwanda biribwa biturutse yo wenda nk'izo nkweto zo kwambara n'ibiki byose. Ariko rero nicyo tureba hanga cyane n'ubwo buzima, kubera icyo ubuzima mu Rwanda buhenda, bwarangiza guhenda muri Kongo ugasanga buri ibintu byagiye hasi cyane. Ari cyo bavuze rero ngira ngo hano bari kuvuga cyane hano mu Kongomani bavuze bati bravo Congolais, turishimye cyane. Bavuga ngo la prix d'une messilette communément appelée écolo de semoule de maïs etc. entraîné par baisse du dollar américain est passé de 3,000 à 200 francs congolais. FC cyangwa F francs congolais kwa. Yavuye ku 3,000 bikagera ku 2,000. Ngo soit une baisse de 30%, de 33% sur les marches de Kinshasa au cours de la période de 8 ou le 16 octobre. Nukuvuga ko ni minsi guhera ku itariki 8 no ku itariki 10 kugeza ku itariki 16 octobre ibintu byaramanutse cyane, ariko bigakubitirwa nuko idollar americain muri Kongo ryatakaje agaciro cyane muri Repubulika Demokarasi. Niho kuvuga ngo Kongo yahise yihagararaho cyane, ariko uzi kugira ngo ikintu kive ku 3,000 kize kiture ku 2,000. Ni nkuko wavuga idollar americain hano mu Rwanda rigeze ku mafaranga 1,000, ndumva ari 456. Ni nkuko ryava kuri ayo ngayo rikaza hari havuyeho 1,000, tuvuge havuyeho 500, ni nkuko haza bikahita gitura kuri 900. Leta gitura kuri 900. Urumva ko rero ibicuruzwa by'ibintu bizazamuka. Kongo rukuba ko mw'iyi minsi nubwo iri mu ntambara, irasa naho itari mu ntambara. Igihugu kiri mu ntambara nago aho kugira ngo agaciro k'ifaranga kaho gatakane, habeho gutakaza agaciro k'ifaranga, ahubwo agaciro ifaranga ryo rikagira agaciro kandi kiri mu ntambara. Nuba intambara iri guhesha Kongo agaciro ahari. Kubera iki?
bashobore kuba bari kubona ubufasha bwinshi. Ni ukuvuga ngo les produits zisohoka muri Congo, nicyo biba bishatse kuvuga muri economy. Product cyangwa se product ziri gusohoka muri Congo ziraruta izinjira muri Congo. Ishatse ko eske mu by'ukuri Congo kwiri mu ntambara ntigura amasasu, ntigura imbunda yirwa imena, ntigirwa gute ibihererwa ibuntu, igira gute? Urabona ko muzarebe ibigega byinshi abatera nkunga bari kwibanda kuri Congo cyane, barohereza amadolari menshi n'ibiki byose. Abashoramari s'il te plaît, abashoramari bari kuzana, nibaza gushora imari muri Congo barazana iki? Mwabonye ko ejo bundi muri Repubulika Demokarasi ya Congo aho baherukiye muri Amerika, byonyine abashoramari magana angahe nibagera muri 200 bahise biyandikisha n'amamiliyari ateye ubwo. Niyo muri kubona ifaranga rya Congo riri kugenda rigira agaciro ribise riba bese de 3000 à 3000 à 200 nako à 2000 plutôt francs congolais. Kugira ngo rigabanuka yo rizanamanuka ahubwo ushiduka idolari riri kuvunja amafaranga 500 y'amanyekongo. Niducunga nabi tukiri muri ntuza, tukiri muri aha rero nibyo dushaka kugira ngo tugarukeho turebe izi ntore mureke gutera abantu ikinya ngo tuzahereza abakongomani bajye badukukira amatoilette, abarundi bajye muretse muraje abarundi bo bari kohereza amabuye menshi cyane hariya muri Congo. Ni mutwereke ro difference, mukora akantu nkako muri Congo kakabaye kugira ngo turebe mukore ro difference. Twe turabwira u Rwanda kugira ngo rukore ro difference ikinyuranyo ku cyo Congo ikoze. Tubona idolari byongeye rimanutse riguye nibura muri 800 da, riva haye 800 rize rigwe muri 600, nako rirengo 600 cyangwa se 500 rize rigwe muri 900. Ngaho se nimanuka rigiye no mu igihumbi kimwe. Turebe niho tuzavuga tuti koko turi mu nzira. Naho abandi bari kuba ku isoko mpuzamahanga bari hejuru, bari kuzamuka cyane. Nishatse ngo kuvuga ngo product ziva muri Congo ziri kuba nyinshi cyane, Congo iri kusohora kurusha uko yinjiza. Naho twebwe turi kugira gute? Turi gukenera kwinjiza kurusha uko biruta ibyo dusohora cyane. Sinza muntu rero birimo bisohoka bijya nako birimo byinjira, ni ibiki biri kwinjira, ni ibiki amadolari barayafata niba yasohore ku isoko. Nukubera iki ibi rero biri gutuma twebwe mwarabibonye habaho ibibazo ngo by'amabanki nanone ngo yunguka cyane kurushaho. Hano mu Rwanda nicyo kintu tuzakigarukaho. Nabonye na BNR hari bisari bivugwa cya minister bavuga bati ibintu by'amabanki ari kwaka inyungu, ari gushaka inyungu zirenze ibyo bibyita gukamura, no kunyunyuza. Noneho rero ibingibi rero iyo dolari riri muri zamuka cyane, byanze bikunze product za hano mu Rwanda zizaye niyo bamuzasanga ku isoko. Aha rero uzabibonera uzabibonera yuko dayeri wumve ko banatinye ikintu cyo kugira ngo bagire umushahara fatizo. Kubera iki batinye kugira ngo bagire umushahara fatizo? Umwarimu niba yahembwaga 90 cyangwa se 100, umwarimu wa primaire wo mu AD cyangwa se munsi yayo, bagize umushahara fatizo bakagira tuvuge bose bagiye kuri point standard y'100 aba AD, sibyo? Noneho abafite A0 bakagira wenda nk'umushahara wa 300 gutyo cyangwa se 200. Bizasanga wa A0 wagiraga miliyoni azaza gwe kuri 200. Usanga akazi karamunaniye bite n'ibiciro ku isoko ukuntu bihagaze. Niyo bintu byabavuyanze ugasanga baracyari mu kuzurungutana niyo ntambara y'ibyo bibazo. Hano rero abakongomani bakomeza ngira ngo yinuza turaza kureba koko ibiciro kuntu hano byagiye bigira. Haraho berekanye utuntu ati 10 turagura 4,800 price ko kamwe kagura 500. Negereza n'amakongomani ndabona ari nk'utuntu twa sarisari cyangwa se utundi tuntu nabona turi mu gakombe. Bakerekana ikiro cy'ibitunguru hano ndabona batabiretse. Ikiro cy'ibitunguru niba ari ibitunguru niba ari ibirayi, ndabona ari nk'ibirayi ahari, niba atari iki ni hagati y'ibitunguru n'ibirayi. Barerekana ko ngo ibiro 10 bigura amafaranga 4,000. Ati umva ukuntu ibintu byakatutse cyane. Ibiro 10 by'ibirayi rero niba bigura 4,000 y'amakongomani, ubwo no kuba ko ikiro kigura 400. C'est-à-dire quoi? Muhite mubara mu mafaranga yo muri Congo no mu Rwanda, mwumva ukuntu ikiro ibirayi cyangwa se ibitunguru hagati y'ikimwe mu ibyo ngibyo muri Congo biri kugura. Berekanye ibintu byinshi, berekana 1 2 3 sinzi umufuka w'ikintu ndi kubona berekanye 64. Hano berekana 14 muri bikini. Ni ibintu byinshi bagiye berekana bati dore ibintu byamanutse ukurikije uko ibintu byari bimeze
hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva rero ko abakongomani muri iyi minsi bari mu ntambara, ahubwo bagize no bagize novuga ngo les petits peuples se les trouver maintenant. C'est-à-dire quoi? Les petits peuples se les trouver maintenant. Ngo bien, ngo c'est un ajustement en tout des jours, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Roi de quoi? Roi Yann. Ngo vraiment, ngo il n'y aura pas de commentaires des politiques ennemis du peuple. Ngo ennemis du peuple, no comment. Les opposants sont où maintenant? Ngo opposants ngo bari hehe? Ngo mais il n'y a pas de on a ngo nous voulons juste un troisième mandat pour chasser bien ennemi et donner le pouvoir à ma femme, car c'est notre pays congolais. Alors ngo nous voulons juste un troisième mandat. Ninde bashaka guha troisième mandat? Anga wese ubyumva nk'ibintu bitangiye gutya, tamaherezo Tshisekedi ararya manda ya gatatu. Tu niko abakongomani bari kuvuga ngo nous voulons juste ejo bundi uzabona abakongomani sibyo muzareba. Ejo bundi uzabona abakongomani bikoreye ibiseke. Tshisekedi muri manda ya gatatu bikoreye ibiseke. Nta kintu umunyamerika azavuga. Sibyo yari cyo se yavuze ku Rwanda bahinduye itegeko nshinga abantu bakikorera ibiseke ngo turashaka ariko se nibyo babyiye kugira ngo babikoze murabizi. Bikoreye ngo ibiseke ngo turashaka iki ngo twahinduye itegeko nshinga kugira ngo manda ziprolonge. Na Tshisekedi bura rero reka kubita ibiciro hasi, ubundi akubita ya politiki ya 23 urebe hasi. Akongomane barabyikorera. Ngo les opposants ngo de ce pays ngo vere kwa ngo uajuster. Baravuga ngo aravuga ngo ngo kwa ngo 3000 Congolais bikagera ku idolari rikagera ku 2000 bivuye ku 3000. Ngo ajuster 33.3 c'est énorme. Ngo je me demande ngo quoi c'est là l'émission d'Ini Kospaya. Aravuga ngo de la publication ngo qui n'a pas beaucoup de commentaires. Aravuga ati rero bingibi nta comment anga rwose, biragaragara ko Kongo bigaragara ko ibihise byigaragaza neza. Nicyo mbabwira, bihise byigaragaza neza ko Kongo iri mu nsinzi, nubwo tuvuga ngo iri mu ntambara, ahubwo yamaze kurangiza iyi ntambara. Bihise byigaragaza 100%. Neza ukurikije uko ibi bintu bimeze. Kuko ntabwo ushobora kwiyumvisha kuntu igihugu gishobora kuba kiri mu ntambara, mu gihe cyaba kiri mu ntambara kikaba ariho ekonomi yacyo izamuka cyane kandi nkaho yabaye perde cyane. Okay, Kongo n'ubundi baracyarwana mu bice bimwe ariko iri no mu maza. Turabona ahantu hano abaye mu 23 bagiye biripotinga benshi imibare igera muri 30 n'ingahe n'ibandi benshi. Kongo kandi bavuga ko yongeye gusohora abandi basirikare bagera mu bihumbi bingahe gutyo niba ari mu 9. Gira ngo byo ngibyo nabyo twarabibonye. Ni mu gihe mu Rwanda aho nabonye basohoye izindi ntiti zigera mu 900 muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko se ko bahora basohora kubera iki bajya muri Zimbabwe gutira abakozi? Kubera iki kandi kaminuza y'u Rwanda ihora isohora abakozi saba babona akazi kukize tujya muri Zimbabwe? Ikaze mu biganiro byacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Tubasuhuza turi mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Murabakabaho murakarama. Turi kumwe rero. Turi kumwe muze tuganire kandi masabe gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Reka twongere tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kubana nacu twe mu myaka yose tumaze muri ubu buzima, tumaze kuri iyi si, tumaze ku rubuga kuri Ganza, tumaze muri politike y'igihugu cyacu, duyishimangira dushaka uburyo twabona ibisubizo birambye, ibisubizo nyabisubizo atari udusubizo. Reka mbabwire wowe ubabaye kubera ko ufite ibibazo byinshi kubera politike itanogeye. Tuvuga ngo politike itatunogeye kubera ko itatunogeye nyine. Sibyo? Wowe umaze iminsi ushaka ibisubizo ariko utabona nta bisubizo. Reka mbabwire yuko uyu munsi umwuka avuga ngo ibisubizo biraje. Ibisubizo biri karibu. Sibyo se? Ibisubizo biri karibu. Biri karibu nuko hari imitima y'abantu bamwe na bamwe ikimeze gutya, ikiri imitima yibuye urutare, ariko mu minsi mike iraza guhinduka imitima y'inyama. Iraza kujya hejuru. Kwa bindi Imana ivuga nkura hasi ngashyira hejuru, nkura hejuru ngashyira hasi. Igomba kwashyira rero ya mitima umuntu wari wese azaga
igucumitamwe intuza ku buryo byemera atari bya bintu. Simvuga igucumitamwe icumu ryica, ahubwo ni icumu ry'ijambo ubwira umuntu rikinjira rikamugera mu mutima, rikamugera mu maraso no mu misokoro, rikamanuka hose hose mu bwenge bwe, akavuga ati uno muntu koko akeneye impuhwe. Nyagasani rero nicyo ariko twifuriza kandi nicyo yiteguye kudutabara. Uwiteka Imana iratuzi kandi yiteguye kudutabara. Niyo mpamvu ugomba kuvuga ngo gutabarwa kwacu kwava ni kuri wowe gusa. Si byose twarakoze, abantu barakoze, ariko ndakubwiza ukuri nta kintu burya gipfa kugerwaho Imana itagizemo uruhare. Buriya hari igihe yarebye ikavuga iti iyo mitima y'inyama nshaka iracyarimo iri gucurwa neza, dushake ibimasa byiza 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 by'inkorokoro bifite iyo mitima yemera gucumitwa mu icumu ryinjiramo neza neza, kugira ngo icumu ryinjiremo rideviye. Nababwiye ko ari icumu ry'urukundo n'amahoro twebwe tugomba gucumitana twese, uko ari incumita nkari gucumita, twese tukarihanahana ku buryo iryo jambo riturutse mu rukundo n'iryo cumu ryiza ry'amahoro rigomba kujya mu mutima w'umuntu. Nkubwire neza, umbwire neza, tubane neza mu mahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Tugiye gusenga Imana rero ubundi dukomeze ikiganiro. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, ishaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, utubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu twoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Nakuramutsa Mariya wuje n'umuhana n'Imana, wuje abagororotse umugisha na Yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri mu gihe tuzapfira. Amen. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, turagushimiye cyane kuri buri ntambwe yose, buri gace kose, buri kintu cyose, intambwe yose duteza twebwe abana bawe. Ariko Nyagasani nakushimira, tugusaba n'imbabazi ibyo twakoze, twavuze, twatekereje, twirengagije gutunganya. Uze hafi yacu, tugende imbere n'inyuma, uturinde kwiheba, ahubwo duhe gukomera mu rukundo rwawe n'umuntu bwawe. Nyagasani uhora ni wowe murengezi wacu, turagusaba ngo tube hafi, udufashe, utwiteho, tugire ibambe, kandi dukomeze mu kwizera, uturinde guhungabana, ahubwo duhe gukomera bya nyabyo, no gukomera ku bw'urukundo rwawe Nyagasani, kuri roho ndetse no ku mubiri. Uburwayi n'ibindi byose bikize, abari mu nzu z'imboho bafashe bakire, abari mu bitaro Nyagasani bakize, kwereka abanyekongo bari mu ntambara bakize Nyagasani, amahoro aboneka atari agahinge, bwari amahoro igihe cyose. Kandi natwe dukure muri izi ntambara zacu turimo, amoko, turere, ubukire, ubukene n'ibindi byose by'ibyiciro bishingiye ku mpamvu zose zigiye zishoboka. Byose Nyagasani bicika iwacu mu Rwanda, maze tubane nk'abanyarwanda bari mu mahoro n'urukundo rwawe, duhuje umuco umwe n'urukundo, kandi tubane neza n'ibihugu duturanye, ntawe ucomba undi icumu ry'urwango, ahubwo tujombane amacumu y'amahoro n'urukundo, tuyahanahane Nyagasani. Uhoraho ibiganza by'amahoro bihoreho kandi biragahoraho. Dawe tukwambaje kandi tugusaba twizeye ko uri byose kandi utanga byose tuyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, uko bisanzwe iteka wowe no n'iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Rero twatangiye tubabwira tuti Kongo yerekanye ko iri mu tsinzi. La pride twakomeje rero bakavuga yuko ngo entraîné par la baisse des dollars américains est passé de 3 000 à 2 000 francs congolais, soit une baisse de 30%, de 33% sur le marché de Kinshasa au cours de la période de 8 août le 16 octobre. Le prix d'une mesurette communément appelée Ekoko de la Sumer de la marque Masta a connu une baisse de 33%, passant de 3 000 francs congolais à 2 000 francs congolais. A déclaré Terezana Bikebela, vendeuse au marché de Matadi, Kibala, dans la commune de Ngafula, dans l'ouest de Kinshasa. Il a été observé dans le même cadre une baisse de prix de tomates à conserver. Bien venu nicyo bita prix de tomates à conserver. Tomate à conserver rero ni ntuza ni turiya tuboro twa ntuza utu dutomati nyine. Bavuga ko ngo 10 boîtes de marque Rio
c'est négocié à 4 500 ngo contre 6 000 francs congolais oprava. Mbere rero ngo cyaguraga 6,000 tuno tunuza tuno dutomati ni twanuzanga. Aya matomati ni inyanya baba bakoze ziba mu dupaki kwa sinzi mu dukombe za nyanya zo mu bikombe. Bava ukaguraga kamwe usadari kamwe ukaguraga 600 none ubukamwe kari kugura amafaranga 450. Urumva amafaranga menshi yagabanutse ngo nego. None bavuga ngo mbere ngo boîte ngo de tomate de marque Santé Bravo Vienne 4000 biye cyaguraga sinzi ngo wowe Bravo ngo guys akerekana rero ibintu by'ibirayi hano. Ariko bindakeka ari ibirayi niba atari ibitungura ndi kubirebera bakavuga yuko uko byaguraga bari kwerekana amafaranga make cyane yuko amafaranga 400 y'amanyakongo. Hano mwibuka ko ikiro cy'ibirayi uyu munsi kiri kugura amanyarwanda agera kuri 1 kg kiragura amafaranga 800 oui 800 700 entre wisa c'est-à-dire que ibiro 2 bigura $1 buriya pepe. Ibiro garama 2 bigura $1 n'ibiro 2. Urumva rero ko abanyekongo ni ibikiro cy'ibirayi kiri kuri 400 y'amanyekongo. Ndaza kureba ku isoko ko amanyarwanda ari kuvunja ku makongomani ariko ndumva amanyarwanda ari hejuru. Nuva rero abanyekongomani nibyo bahise biyamiriza cyane rero bakavuga bati voilà ati manda yinda rayiriye ati banda ati nuko mwongera turuwaziye mu manda byanze bikunze. Kisekedi nyamara ararya indi manda da. Kisekedi ararya indi manda mwoka byaramwe kuva buriya ntugire ngo iyo ibintu abantu akoze akantu nta polisi igihugu kiri mu ntambara kiri mu bibazo bimeze kuriya uzabureba. Gen Z kwa no kuvuga ngo aho twari turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka tunanarebe la Banque Centrale du Congo interpellée des banques commerciales canton longue file d'attente de la direct. Abanyekongo byose kigaragara byo nicyo kigaragara bari mu tsinda. Hano bari kutwereka ama image yo kuno bagiye kwiba Congo muri ariya mu Congo. Banque ya Congo yaribwe. La vie d'avoir rencontré à Rome de la présidente togolaise Faure Gnassingbe pour discuter des avancées dans la mise en œuvre des accords de Washington et dit rôle important que jouait le Togo en tant que facilitateur de l'Union africaine. Nous avons convaincu que la paix et stabilité dans la région des Grands Lacs ainsi que dans le Sahel constituent d'un fondement d'une hano n'u Rwanda nako nanoza Rwanda RDC ku bibazo by'u Rwanda na RDC. Bo reka twimanukire ku imirongo y'urugamba aricyo batubwira naho tunyuremo gatoya turebe ibyo abakongomani batubwira. Bakongomani mbote bakongolais. Quel réservé des habitants basé de travail comité de recherche quoi Mickey de quoi Kandebe ministère des manifestations de résidence de Félix Tshisekedi. Les sinistres manifestants devant bakavuga waza s'empaler de quoi de Toyota à Nyantende en quelques kilomètres de Bukavu. Baravuga ko abawazarendo bamaze kwegera cyangwa se bari kurwana cyangwa bafashe. Kuko baravuga ngo waza s'empaler de Toyota aho bita Toyota à Nyantenge muri kilometero nkeya za Bukavu mu 23 fuite. Avuga ko wazarendo yamaze rero gucakira cyangwa se yafashe kino gice cya bita ngo Toyota. Sampare de Toyota bafashe Toyota aho bita muri Nyatenge muri birometero bike cyane kugira ngo gere Bukavu. Bakavuga ko mu 23 yahunze. Ariko mu 23 byo ndi kubona amaherezo y'ibi bintu. Hari ibyo bari kuvuga abakongomani rero nabonye bari kuvuga. Ngura nama iherutse ya Kabange yari irimo Kanambe yari irimo avuga yuko bagomba gushaka uburyo ngo bongera abasirikare niba ngo ari 10,000 ngo Paul kwari ariko nta wamenye ibyo ngibyo n'ibiki byose ngo kugira bongera ari byo bavuga ngo muri Nyiragongo ejo bundi mwabonyeho ngo habaye umukwabo ukomeye wa 23 ariko ngo icyo bari bagamije si umukwabo usangwa no gufata abantu kugira babone uko babajyana mu gisirikare ku ngufu.
ariko bakavuga ko Wazalendo yegereye cyane umujyi wa Bukavu kuko ngo hari mu bice bya Toyota na Nyantenge muri kilometero nkeya wegera Bukavu. Ati rero Wazalendo irimo irataka cyane. Hano rero bari kuvuga nanone ati muri Sud Kivu Waza avance vers Bukavu rembo yentra fruite ville vers Nyakabongola. Baravuga ko rero Wazalendo yegereye cyane cyane hano Bukavu, kwerekana bari kuza sirikare benshi ba Wazalendo no mu mavideo begera umujyi wa Bukavu cyane. Hamaze rero mu by'ukuri abangaba ejo nabonaga abaye mu 23 bari kuvuga ngo ikintu ngo kiri ko ngo abarundi ngo badeployinze cyane kugeza naho banavuze ngo abarundi nibo ngo bari kurinda ngo Kisekedi. Niba ari propaganda wenda kugira abakongomani bange Kisekedi kuko yirindishije abanyamahanga nta wamenya, ariko nyine yabyerekana ko abarundi bakomeje kwigaragaza hanye no mu karere nyine bien sûr. Ariko hano muri Bukavu bakavuga ko Wazalendo signale a Toyota près de Bukavu. Ahanga sinzi ibirometero kuko ntahaza, ariko baravuga ko ari hafi ya Bukavu cyane cyane. Ubwo abahazi rero bashobora kutubwira bati ibi bintu bimeze gutya muri ibi bice bya Toyota ibirometero bike biri Bukavu kuntu binga. Ni none rwose turi gukora ikiganiro ntugire ngo kandi ikiganiro turi kugikora hafi cyane cyane ubwo tugipostinze. Nono nibyo bavuze ngo Santard la coalition 23 DFFC vient de mettre en exigence de quoi bavuga ninde reculer de 10 000 militaires pour couvrir les vides qui sera les savants ngo bashakisha uburyo ngo babona abasirikare 10,000 bashobora kuzasimbura RDF ngo Imana mutse ivuye mu niko Kongomani bari kuvuga, ariko nta wamenye ibingibi. Ce vendredi 17 octobre vers 4h du matin, la coalition 23 DFFC a mené une opération de bouclage dans le village de Nangi situé dans le groupement de Muningi territoire de Nyiragongo. Naho rero niho bakoze inicyo bita opération de bouclage, no gufata abantu mu kivunge hano muri za Ngangi muri Munigi muri territoire de Nyiragongo. L'arrestation des hommes et des jeunes était le seul objectif de cette opération. Selon les sources sur place, ces hommes et jeunes garçons ont été tout amenés vers les centres. Bavuga rero yuko abantu bagiye bajyanwa muri centre Manga. Bari byo rero bavuga ngo no frère congolais ngo qui sont dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et des alliés de ces alliés. Au cas de cette opération touchait tous les villages localisés cette ville. Hano rero M23 une nouvelle vague de défection. Ndabona ari intuza imaze vague de défection, no kuvuga vague de défection no kuvuga ko habaye ho bita nko gutakaza cyangwa se guhomba cyane. Une vague de défection, c'est quoi? La libère de M23 dans le territoire de Walikale dans les provinces du Nord Kivu. C'est vendredi le 17 none bakavuga ko gatanu ku itariki 17 z'ukwa 10 habayeho gutakaza cyane cyangwa se gutsindwa cyane kwa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko ngo bimereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga ngo au total de 18 combats ont quitté les rangs de la rebelle pour se rendre volontairement aux FARDC armées de la RDC dans la localité de Musanga. Bavuga ko nibura abantu 18 bo muri 23 bamanitse amaboko bakishyikiriza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri localité ya Musanga ituye muri groupement ya Kisimba. Ngo cette réduction de masse est attribuée directement à l'intensification de la pression exercée par la coalition et FARDC Wazalendo sur la rébellion dans cette partie du secteur de Washington. Selon la vie Changi, secrétaire administratif local présenté à l'événement de l'édition précisa que ces éléments provenaient de la zone de Rusamambu. Nuko rero nanone les RDF envoyaient leurs éléments chez les Wazalendo. Il rentrera après pour dire que ce sont des Wazalendo. C'est normal car les rebelles de M23 utilisaient des agents liés de ça. Environ 50 combats ont mis les armes à la AFC
M23 Nyanzare, situé dans le territoire de Rutshuru. Parmi se trouvent des membres de la faction Bigabo du CMC ainsi que celle de CMC Domi. Bon, ni ukuvuga rero ibyo bigira ngo murabyumva. Félicitations et courage à nos veillants de Wazalendo, toujours vigilants pour sécuriser notre patrie. Grâce à leur bravoure, une femme armée qui tentait de traverser la frontière de Burundi a été arrêtée en temps. Baravuga rero ngo Wazalendo niyo gushimirwa cyane. Wari umugore wagerageje kwinjira mu butaka aturutse mu Burundi afite imbunda, afatirwa za Bukavu ngo c'est prouvant encore une fois que nos zélos sont en vie. Aba rero ngo ibi byose ngo bikomeje kwerekana yuko abasirikare bacu bari maso terminer près en tout sacrifice pour protéger les Congos entourés contre les menaces, contribuer à soutenir nos défenseurs du territoire. Nuko rero tumanuke gato iyo bita Kinyanguku, Bumbusha, Bungumba, Sulefe, Bavendo, Subujenge. Baravuga rero ko ibi bice nabyo bikomeje kuba kurwana Wazalendo na M23. Muri Rutshuru bakuva ko Wazalendo ngo prene bitsi M23 vite vers umuhongozi. Baravuga rero ko intambara yahuzaga M23 hano muri za Rutsiro, Wazalendo yafasha aho bitsi, aho bita bitsi, M23 igahungira aho bita muhongozi. Reka turuhuke tubaye bikeya bijya imitwe yararemereye. Muri ndaza mbabwira kandi utundi tuntu ibindi andi makuru agiye. Reka babwire yuko rero abantu batatubona ku mirongo akenshi hari igihe uba warakoze subscribe ariko nanone ntukande kuri yanzogera iguha notification. Nabyo ntekereza ko hari igihe bigusaba kugira, ariko ndagira ngo ariko nanone byose bipfa kuruta gukora subscribe nta kibazo, kuko burya iyo wakoze subscribe kuri channel iyo ufunguye ugenda uyibona, ariko umuntu utarabona gukora subscribe hari ibintu byinshi bigiye kujya bimucika mu minsi iri imbere. Niyo mpamvu basaba kugira ngo dukore subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu, duteze imbere kandi tujye imbere mu rukundo. Dusaba Imana kugira ikomeze idufashe muri byose. Imana ibahe umugisha rero kandi barinde idufashe mu rugamba turimo turutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda. Kigo nakagaruka mugirire byiza. Ciao ciao, bye.